agora programa World aqui na Regional Pacific Islander Task Force e na Radio Mulundong de San Francisco, na Kauti Kenta Patamai. Tanto programa nga kabini koa gomen baleta tiko nga na visureti ken community health fair na bakaidur tiko ni mataka na mitoti food park community health fair kan isureti tiko kina bakalilebu na bakai tiko na Sonoma County bikim do talanga mai na Marine County and don health fair go erto bito koni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force ka bakatanga kina na radio bulando bata kartum biuta bata tiko na Sonoma Department of Health ke na we songo tale so me waka na Jewish Community Free Clinic Partnership Health Plan of California Kaiser Providence wakatanga kina na Coalition of Sonoma County Japanese American Citizens Community kena Fire Department Center of Wellbeing mai Santa Rosa kena Community Child Care Council saroni na tukuna tiko bakadadawi kimdo na tiko mai Sonoma sena Marine County na matangali programo e bakaruta ki tiko membaleta na singani mataka sena Community Health Fair senga nindo na kaya na so mitiko kina ka na bakaiduri tiko kina na sirawan inda na laki laurai tiko da laki bakarara mataki tiko libu talanga na kaya na bisolia ki wali tiko yani na Ituktuku membaleta na COVID-19 na nonda mbula na marama sena women's health wakatanga kina na nonda kana na matangali kakana and the kania venganiti ke na nonda mbakini mbula se weekend beka na sa tiko weekend na vi matiso rau talangani na laki taru bakasala kina ertona tiko ani kina na tambana mai na nutrition department wakatanga kina na diabetes goendo na mate kanda kilai e lebu sara weekend na itoke sa to weekend tiko na matini suka na tiko na type 1 ke na type 2 diabetes kena Ituktuku matailalai sena nonda na laki wakarara mataki tiko membaleta na matini suka na wakaruta ki talitungani ni mataka wala itoka na diabetes A1C sugar education wakatanga kina na poison control liuto na matangali kaitu ka rawani da sengatu ninda kila na wai na kakana eraninda kania senda ngunuba tukina na pe matangali poisoni soy kena wakatabako na disasters na lenga tumbu koso kena nonda rawani na waka tiko membaleta na lenga tumbu koso wakatanga kina na tumbu nindra random glucose screening solitalitunga kina na COVID-19 home test kits rauni ni na Kote Vale ke na acupuncture o ke la ni bunga talanga weekend and do talitaka senda do wina kata tumbeka senda sando vital no takatuna na sarmanda na acupuncture weekend na sakilatiko sombeka weekend to sakilatiko na dava na acupuncture na rambeka ni endondo numbeka mi unali tobulea sisenga mi unali dakava sisenga na acupuncture gondo ngono binaka menta na laki wakta tarukina wakatalanga kina na medical na kena round in the vakale fomu membaleta na medical na Medicare ke na CalFresh dua taronga tiko maya se dava sotimanta na ngandrebi menta na kota tiko yani o wakambota menta kota tiko mandangani na nonda ID passport weekend to na senga tiko na nonda to California ID to kota to mandangani na nonda to passport o nitaka ni semberni expire na nonda to passport rani ko to mandangani ya kabakatalanga kina na proof of address levo na banua ndando lako kina sando endo tarungi mai na proof of address na dava na proof of address ke wakaindo na mail endo wako yani wala itiko ni kina na nomo address na bono ni waka itiko kina yana vinaka mena ko yani me wakambeka na ibola mena mbange na bank statements na mbili ni taliboni na mbili ni liba na vikava ya proof of address ando na kabina karoni
Kau tali tonga yani wakaru taka toka yani. Inda sanga tuni ki la, na matangali taro dhawa, sena dhawa soiti na lava ki. Koe au visure ti tukani kina menda ngole yani wakaleo lewo. Ndo talanga na kai tiko kina erto wakaru taka tiko yani na UCSF, ko a wakamadhala taka tiko yani yani na cancer ni wawa, sena colon cancer. Sabi to vitali tunga wakaleo to tola sartiko na kena vito bibi kenta to na colon cancer. Ka erto na wakaru takatalitunga yani na UCSF na kena waka takarakara. Ke wakao ni angole yani kena na women of faith endua na nonda komuni na marama ka wakaidhuri e mai peraluma na mbaki saoti. Ko ali live talitunga me kina dali wakaitavi tiko kina na marama kandai adho yani en komunio ya sena songo ya erto atiko talanga ni kina na tambana ni UCSF karto ako tatalitunga ni ne wakatakarkara ni wawa na wawa kena do bona nonda wawa e asaranga ni teke wuni kena rauni li vito vitiko vikenda na cancer ni wawa da do wakawale taka so vikenda da wakilatunga na mosi ni kete senga tuninda kilase damande mosi kina kitengo sindona kaukania mi ukila meroni na lenga kina kitengo se me vavuna na kena mosi koia eroni da laki waka tarongi rato na kena ndau karto na tiko ni mataka mai na UCSF ka rau talinga ni na teke wutaki na nomini rau ni na laki wakaitabi se me muni laki wakandikevi and a colonoscopy ngona na kena wakandikevi na kena rauni tobi kenda na colon cancer wakana pap smear kena mammogram and baleta na cancer ni sudu na colonoscopy o yana nonda rauni laki ndikevi membaleta na mate na cancer ni wawa. Yeah. E tiko e sona taro e ndondonu menda na so, ma si sona kambeka erto na ngandreva mai na tambana nimbula, mero ni nangai kileki na o iko rawa ni li teste na colonoscopy, ranyo na li colonoscopy se senga. Koia, wakamo li tukunitiko, you have to be qualified, na wakatau tiko na nonda mbula, na ituwa kini nonda mbula. Koia na matangali tarongo na vaya, e rawa ninda na laki taronga ni mataka, ke wakanda via li colonoscopy, da vina kata minda na laki wakandikevi na colonoscopy, e rawa talanga niyo na laki wakatarongi, ka sana wakalio fomusara, mena dona singa, mona lako yani, mona laki ndikevi, na colonoscopy, se na cancer ni wawa, na kena rawa ni tobi kenda, na cancer ni wawa. Na vika vau iau ke lani wungu vikenda senga beka ni rau ni dando vital no taka. Don rendre tu beka ni dando vital no taka. Ia tuk sa ke lavi na katua kenda tou na itoke ini sa lebu vikenda e matin doli tu. Enda matin doli tu e na nonda senga nga ni ngarava na nonda mbula wakate ki kenda si so enda senga tu ni inda kilana. Dhava menda da kawa i vina vano mi ulako kina ngona vinaka na matangali songoni vango na health fair, community health fair vango, e vinaka menda ngoleni kina dalaki wakatatarun, dalaki lurai, leo sarna kai na tiko kina karau ni dana buke kina. Koea vesure tira ramba tiko yani me bakarto mbito wata tiko na Sonoma Department of Health bitoko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force ke na radio bulando wata tola kani tuli sota ke wakando via kana purini na wakarota kitalitinga na purini na otai na nitu teveli na Regional Pacific Islander Task Force ke na radio bulando wata ningole ani tuli sota ni mataka teko butiko na songongo na tinikanto na kaloko na mataka kina tolu na kaloko na kabi na wakaidurtiko na ono tolu lima Sebastopol Road 635 Sebastopol Road Santa Rosa nangai biutalitunga niongo na nito na Facebook page moni nangai reida tiko kina vekiam ni oni sembera tiko ni reida se oni sengam beka ni tiko na sona chat group ko wasambuta tiko ni kina na kena tikindua kena Ituktuku matailalai au nangai ambiuta tiko yani
and Radio Bulando bata Facebook page and whakawinawina katiko kena Regional Pacific Islander Task Force na rato benga rabi ratondo ngumatu ratondo na numi kenta tu na ngole mai and matanitu mai na What's Pacifica kanta samu iwaka tiko and vanua liwango Amerika. Ongo na programo Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a Radio Bulando San Francisco, Nakoti Kenta Patamai.